يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد قصرت عنه ذرى الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء وبمدين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بكرب رعاء وبتور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم للمسيح وأمه رسول لخالق الأشياء وتعقب العفريت إثر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مصروعا على الصحراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نماء جبريل أخبره قيب سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن أريج فامح قال لماشطة بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ويتب سريعا قبل حل فناء وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبثان واد مر راح نتانة ووعى ذويا راجف الأرجاء صوت لنيران تتلوق لأهلها من كان لله من الأعداء
فتنة الدجال يا صاح استعذ فلقد رآه بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيما ضياء وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتهويد والتنصير صوت ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم تحظى برد دعائي وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دنت لوقت فنائي وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلما فباء بالإخزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء
لوحة خضراء يا رب مختار فرج كربنا وأمدنا بسر إسراء ترى السلام له فراد دم راحلا بلطيف الفاض وحسن سنائي وببيت ما فيها بواديها له شفاء جهنم دار أهل شباب يا رب مقتل اجكربنا وأمدنا بسر إسرائيل كميك بالفصل كل بالله عوضنا من لظان وبلائي وإلى المدينة من يمان بابها دخل النبي مواجها الأضواء يا رب بالمختار اجتربنا وأمدنا بسر إسرائيل نور على ربنا المنيب وخرون فوق ثرى العذراء بالمسجد صلى وجبريل بوقت صفائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر إسرائيل حتى إذا النبي قد أتى وملائكة نزلوا إلى الأنحاء جبريل أقامها واختار طه أن يؤم أولئك يا رب بالمختار فربنا
والرحماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء هو رحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساءة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشرات لها بجلائي وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيماء قدحان من عسل ومن لبن له ممن به من عشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كاس در وهو خير غذاء وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قعساء لاقى من الترحيب والتعنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان لقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أو سابئك سارق راس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيد كسائي وأتى إلى ملأ هو العلا فجيب ريلك حلس قد بالي للرائي وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء في عزب أوراقها ولا ورقة منها تذل الخلق باستيفاء أمثال ضربان العظام ملائك لم يزأموا
والتسبيح صبح مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنسب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوق لشارب وبرابع عسل زها بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يعبد عبد الأنهاء وتفتحت أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء لم يبتسم قط بطول حياته وعبوسه بلوى على السجناء للمستوى رقي النبي وقد صغى لصريف أقلم بكل قضاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء
لنا بسر للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ لا قرب ليس للنذراء جبريل قال مقامي حتى هنا كن فأرقى في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وبحجب أنوار الجلال ليخدمون تجها لهجرة ألطاف اللطفاء فدنا الحبيب كقاب قوسين وغار إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة خصت بسر السر للإسراء سل تعطى واشفع لن ورد شفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائص من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا رب
رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فأبي الخليل بخلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجائي ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وحباه سبع مثاني لثنائي وخواتم البقرة وأيضا أسهم الإسلام مثل دعائم لبنائي وسط وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضائي وقضى بفرد الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تحوم على عيون الخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش صبحه مسراه حول البيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك آل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله إن الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطائي وعناية عظمى بذرياتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائي وهلاك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله صفن النجاة السادة الشرفاء وعلى الصحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ليلا سرى وأما ليلا سرى وأما
طالب رأى المثل فيها درات القدسية فيها درات القدسية ليلا سارى وأما ليلا سارى وأما ليلا سارى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية راجي من الخلاق راجي من الخلاق أقوى عن الخطية عفوا عن الخطية ليلى سارى وأما ليلى سارى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية رآه رعي العين رآه رعي العين وقال أدن مني وقال أدن مني ليلى ترى وأما ليلى سرى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية وقال أخبر عني وقال أخبر عني جلت عن الغيبية جلت عن الغيبية لا ترى وأما ليلا سرى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية صلاة رب الناس صلاة رب الناس على مدير الكأس على مدير الكأس ليلى سارى وأما ليلى سارى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية في حضرة الإناس في حضرة الإناس والآل والذرية والآل والذرية ليلى سارى وأما ليلا سارى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna fi qissatil mi'raj nabiyyikal karim wa rasulikal mubarakal azim. Faqdi alaina ibrakati libasil izz wat takrim waskina bi jawari bidal na'im wa na'ibna fil jannati bil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jannabil mustafa wa ali wa ashabi ahli sidqi wal wafa anta qulana mu'inan wa syafi'a wa bi'na min jannati ghurfa warzuqna bi jahi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassaluka bi nabiyyika mukhtar wa alil adhar wa sadatil abrar an tukaffira anna dhunub wal awzar. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, rusna min jamil mahasidi al-mufasidi wal makari wal makhafi wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi darikal qarar wa taqabbal minna ma qaddamnahu min yasiri a'malina bil a'lan wal israr warhamna bi rahmatika wa filana fa innaka antal ghafurur ghaffar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal gham wa minal jahli wal kasal wal huzni wa minal azzi wa minal jubni wal bukhur wa na'udzubika min ghadabi ad-dain wa qahril jar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal gham wa minal jahli wal kasal wal huzni wal minal azzi wa minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghadabi ad-dain wa qahril jar. Allahumma taqabbal syafa'ata sayyidina Muhammad al-kubra warfa' ta'al uliya wa ati sulah fil akhirah wal ula kama atata Ibrahim Musa. Allahumma ja'al sayyidina Muhammad min akrami ibadika alaika karamah wa min arfa'ihim indaka darajah wa min a'zamihim khataran wa min amkanihim syafa'atan. Allahumma atbi'hu min ummati dzurriyyati ma tuqiru bihi ainuh wazzi anna khairan ma jaita biyan an ummatihi wazil anbiya wal mursalin kullahum khaira wa salli wa sallim ala Muhammadin Adam wa Nuh wa Ibrahim Musa wa Isa bin Ham minal anbiya wal mursalin salawatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna masya'ikhna fid din wa liman khadara liman ghaba 'anna min muslimin ajma'in wa liman awsana wa wasayna bid du'a. Allahumma aktub salamah was sihah wal afiyah alaina wa ja'ala jami'il hujjat wal ghuzat wal musafirin bil barika wa bahrika fi barrika wa bahrika wa jawbika min ummati sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma tahrir qulubana min rizqi wal khisiyya wal ma'nawiyya wal nas wa azna min syarri jinnati wan nas. Allahumma tuhyina fi ghaflah wa tahud alaina ala izzah ala ghirrah waj'al akhir kalamina min dunya ya maulana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bi ayyama yanfa'u ma'al wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Wa afdhalus salatu wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril fa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Ya Rasulullah ya salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah
salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama yang kita muliakan para habaib, para asatis, para hadirin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa bil khusus Bagir bin Syahab wa fadilatul Ustad Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Bahsin, wa bil khusus fadilatul Habib Ahmad bin Syekh bin Yahya, wa fadilatul Habib Syekh Barakbah, wa fadilatul Habib Hasan bin Yahya, dan terkhusus penceramah kita pada malam hari ini akhina fillah Sayyidul Habib Muhammad bin Umar bin Alwi As-Sagaf, dan juga yang kami muliakan sahibul bait almarhum Ananda almarhum, daripada almarhum Al-Ustad Ahmad Taufik Hasnuri, yaitu Ananda akhina fillah Al-Ustad Rizki Aidil Fitri, juga segenap yang kami muliakan para pecinta almarhum Ustad Taufik Hasnuri, Kak Fauzan, dan juga yang khidmah senantiasa di majlis Raudatul Ilm ini. Dan tak lupa para pecinta Nabi Muhammad SAW hadirin yang senantiasa istiqomah hadir di dalam peringatan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, hari Jumat Lailatul Sabat, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam peringatan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca I'tibar liulil absar bi Isra'in Nabil Mukhtar, yang disusun ataupun yang dikarang oleh Al-Ustad Al-Ma'bud Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ali Ba'bud, yang mana di situ terkandung syair-syair tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dan membaca daripada I'tibar Lu'lil Absar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum menginjak acara berikutnya, kami pun akan menyampaikan beberapa undangan Isra wal Mi'raj untuk malam-malam berikutnya. Besok tepatnya hari Sabtu malam Ahad, peringatan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di Mushallah Muslimun ba'dal Maghrib. Namun kebetulan malam tersebut berbarengan ataupun digabung dengan haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, dilanjutkan ba'dal isya'nya haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Jadi ba'dal Maghrib peringatan acara Isra wal Mi'raj, lanjut ba'dal isya' di Mushallah Muslimun ke tempat berikutnya di haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Kemudian hari Ahadnya malam Senin, tepatnya ba'dal isya, peringatan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di Mushallah Al-Hijrah yang beralamat 13 Ilir Lurung Masawah. Jadi malam Ahadnya ba'dal Maghrib di Mushallah Muslimun, malam Seninnya ba'dal isya di Mushallah Al-Hijrah. Hadirin para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustad Al-Habib Muhammad bin Umar bin Alawi As-Sagaf, alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. القائل في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, guru-guru kita, orang tua kita, habaib kita, asatid kita, wabil khusus yang hadir pada majlis ini Fadilatul Habib Ahmad ibn Syekh bin Yahya, begitu juga Fadilatul Habib Syekh Barakba, begitu juga Fadilatul Habib Bagir bin Syahab dan yang lainnya daripada habaib kita, orang tua kita, guru-guru kita, begitu juga guru kita yang tidak sempat hadir di sini Fadilatul Habib Syukri bin Ali bin Syahab, begitu juga Fadilatul Habib Alwi Isa As-Segaf dan yang lainnya daripada guru-guru kita serta para panitia, para hadirin muslimin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala gabulkan hajat dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, segala puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat taufik hidayahnya kita diberi kesempatan untuk hadir membaca daripada peristiwa yang sangat agung yang terjadi daripada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis yang penuh barakah ini, majlis ta'lim Raudhatul Ilmi. Nama daripada majlis ini yaitu Raudhatul Ilmi mengingatkan kita akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila daripada kalian umatku melewati daripada taman surga, farta'u, maka singgahlah pada taman tersebut. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud daripada taman surga di sini ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaqudz dzikr." Tempat-tempat yang disebut nama Allah, tempat-tempat yang disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, dikatakan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutnya orang-orang soleh, managib daripada orang soleh, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Bagaimana kalau misalkan yang kita sebut, yang kita kaji sejarah kehidupan daripada Sayyidus Salihin, pemimpin daripada orang-orang soleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila syak wala raib, tanpa diragukan lagi, cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala menhujani tempat kita ini. Apabila ada seseorang yang duduk dengan orang-orang soleh, membahas managib sejarah daripada orang soleh, dia akan mendapati kebaikan, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti apabila dia membahas daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dia akan mendapati kebaikan, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, berkumpulnya kita di sini dalam rangka membaca daripada peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab musnadnya. Di dalam kitab musnad tersebut beliau meriwayatkan sebuah hadis, yang mana hadis tersebut apabila datang bulan Rajab, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Rajab tersebut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayah wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban, berilah kami keberkahan di bulan Ramadan, dan di dalam riwayat yang lain, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin, termasuk daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Rajab serta di bulan Sya'ban, kumpulnya kita membahas sejarah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra dalam arti perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram Makkah menuju kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Adapun Mi'raj dalam arti naiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina ke langit, hingga langit ketujuh, hingga ke Sidratul Muntaha, hingga setelah itu beliau bermunajah melihat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj adalah ibarat hiburan, jamuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapati berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah, berbagai macam gangguan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati yang telah dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy tatkala itu dan sekitarnya. Beberapa waktu sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau memiliki istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Hubabah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid meninggal dunia. Dan di tahun yang sama, dengan jeda waktu yang begitu dekat, bahkan di dalam riwayat dikatakan sebulan setelah Hubabah Khadijah meninggal, beliau memiliki paman yang selalu membela beliau, namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin, dua orang ini daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki peran yang sangat penting di dalam aspek kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih ketika beliau sudah dilantik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul untuk alam semesta ini. Kedua orang ini meninggal di tahun yang sama, sampai-sampai sejarah mencatat bahwasanya tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib masih hidup, kufar Quraisy tatkala itu sudah berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Abu Talib meninggal dunia sebagai pembela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama Islam ini, ketika beliau meninggal, gangguan tersebut makin parah, makin bertambah terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kufar Quraisy tatkala itu.
Namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyerah. Beliau tidak putus asa. Beliau terus semangat. Bahkan tatkala itu beliau memutuskan untuk hijrah ke kota Taif. Karena tatkala itu kota Taif kota yang paling terdekat daripada kota Mekah. Beliau hijrah ke kota Taif, ditemani oleh sahabat beliau tatkala itu yaitu Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau hijrah ke kota Taif dengan tujuan untuk berdakwah, mengajak orang Taif masuk Islam, memeluk agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap agar orang Taif menyambut beliau dengan hangat dan menerima ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ke kota Taif, hijrah ke kota Taif, dan menjelaskan sebab kenapa beliau hijrah ke kota Taif yang terjadi di luar ekspektasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak dimuliakan, akan tetapi beliau dihina. Beliau tidak disambut dengan hangat, akan tetapi disambut dengan lemparan batu yang dilakukan oleh anak-anak kecil kufar, anak-anak kecil Taif tatkala itu atas perintah orang tua mereka. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tatkala itu Zaid ibn Harithah terluka parah. Sehingga beliau dan sahabat beliau hingga ke suatu pohon beristirahat di sana, berteduh di sana. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih atas apa yang dilakukan oleh orang Taif tatkala itu. Dan beliau di bawah pohon tersebut bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa dengan doa yang sangat istimewa. Beliau berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuk hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhik alladhi asyrakta lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an yunzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad tidak mendoakan dengan doa yang tidak baik untuk orang-orang Taif. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain beliau mendoakan dengan doa yang baik untuk mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak mengetahui, ya Allah, tidak mengetahui kadarmu, tidak mengetahui kadar Rasulmu. Lalu setelah itu beliau kembali lagi ke kota Mekah. Ma'asyiral hadirin, begitulah ma'asyiral hadirin, musibah demi musibah, cobaan demi cobaan, gangguan-gangguan yang dilalui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui atas apa yang dilalui, yang didapati oleh kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menghibur beliau. Allah ingin menghilangkan kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh beliau. Dihiburlah Nabi, dijamulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diadakannya peristiwa ini, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, di luar daripada kemampuan atau jangkauan manusia. Oleh karena itu, tidak ada satupun daripada Nabi, manusia biasa ataupun makhluk yang lain yang mendapati keistimewaan, yang mendapati kemuliaan Al-Isra wal Mi'raj, melainkan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwasanya malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang paling mulia bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada malam kelahiran beliau, melebihi daripada malam Lailatul Qadar, melebihi daripada malam Idul Fitr, Idul Adha. Kalau untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling utama adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa malam tersebut kita tidak ada. Tanpa malam tersebut kita di dalam kesesatan. Tanpa malam tersebut tidak ada hidayah. Tanpa malam tersebut tidak ada malam-malam yang lain yang istimewa. Adapun untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia adalah malam Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena pada malam tersebut beliau mendapati kemuliaan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya, dan ini yang paling mulia, beliau di malam tersebut bermunajah, bertemu melihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terdapat begitu banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik daripada peristiwa ini. Abuya As-Sayyid Muhaddithul Haramain Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, dan kitab yang lain yang berjudul Wahwa bil Ufuqil A'la. Beliau di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwasanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini terdapat begitu banyak durus mustafadah, ibar wa hikam, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik daripada peristiwa Isra Mi'raj ini. Di antaranya kata beliau, fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini tampak jelas dan bertambah tampak jelas bagi kita bagaimana besarnya kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, manusia biasa ataupun makhluk yang lainnya yang kedudukannya tinggi, lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud yang gosidahnya kita baca tadi, beliau berkata, ya lailatan abdad magamal Mustafa qad qassarat anhu dhural jawzai, wahai malam yang telah menampakkan daripada kedudukan yang tinggi yang didapati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antaranya lagi daripada hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah darsun fis shalah, pelajaran di dalam salat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi, mewajibkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat 5 waktu. Yang asalnya 50 mendapatkan keringanan jadi 5 waktu. Ma'asyiral hadirin, salat adalah satu-satunya ajaran yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Semua ajaran yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, kecuali satu, salat. Allah Subhanahu wa taala sengaja panggil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja
diadakannya peristiwa Isra Mi'raj ini memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu Allah sampaikan langsung kepada Nabi bahwasanya wajib bagi kamu, wajib bagi umatmu mendirikan salat. Ini suatu indikasi, isyarat bagi kita betapa agungnya salat, betapa mulianya salat. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ketika itu dengan jasad dan ruhnya, begitu juga seorang mukmin yang sejati ketika mereka salat, melakukan salat, mendirikan salat, hati mereka, ruh mereka juga Mi'raj, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-salah silah bainal abdi wa rabbih. Salat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jangan sampai di antara kita, jangan sampai di antara keluarga kita, jangan sampai di antara muslimin, muslimat ada yang meninggalkan salat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali melihat daripada tragedi-tragedi yang beliau lihat ketika pertengahan perjalanan beliau menuju kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Salah satunya, beliau melewati suatu kelompok yang mana kelompok tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan kepala mereka dengan batu. Kullama kusirat adat kama kanat. Setiap kali kepala mereka itu hancur, Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi wujud kepala tersebut seperti semula, lalu dihancurkan lagi. La yaftur anhum abada. Terus menerus seperti itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi heran lihat mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Lalu malaikat Jibril menjawab, "Haula alladzina tatathaqal ru'usuhum 'anis salatil maktubah." Mereka adalah orang-orang yang lalai, yang meremehkan, bermalas-malasan di dalam salat 5 waktu. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, jangan sampai di antara kita, jangan sampai di antara kerabat kita, keluarga kita, umat muslimin, muslimat ada yang meremehkan salat, ada yang bermalas-malasan di dalam salat, ada yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala pun memberi ancaman untuk mereka di dalam surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka bagi mereka yang salat. Oh, yang salat celaka? Tidak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celaka bagi mereka yang meremehkan salat, yang bermalas-malasan di dalam salat, yang meninggalkan salat. Jangan sampai di antara kita ada yang meninggalkan salat, ada yang meremehkan salat, ada yang bermalas-malasan di dalam salat. Kemudian di dalam salat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Itu kita harus perhatikan hal-hal tersebut. Kita harus benahi salat kita dengan kita penuhi rukun-rukunnya, kita penuhi syarat-syaratnya, kita usahakan penuhi adab-adabnya. Termasuk di antara rukun daripada salat baca Al-Fatihah, baca takbiratul ihram, dan yang lainnya daripada arkan qauliyah itu harus dilafadzkan. Tidak sah kalau misalkan kita baca Al-Fatihah, baca takbiratul ihram ataupun yang lainnya di dalam hati, tidak sah. Ulama mengatakan bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia mendengarkan bacaan tersebut terhadap dirinya, harus dilafadzkan. Tidak sah kalau kita bacanya itu di dalam hati, ma'asyiral hadirin. Begitu juga di dalam salat, ada ruku', ada sujud, ada julus bainas sajdatain dan yang lainnya daripada arkan fi'liyah. Itu ketika kita melakukannya harus tumanina, harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sekiranya durasinya itu kita berdiam biqadri subhanallah, jangan terburu-buru, jangan sembarangan di dalam salat.
Jadi kita harus benahi solat kita. Yang pertama kita harus solat. Jangan bermalas-malasan ketika solat. Kemudian kita harus benahi solat kita. Habib, Ustaz, kami tidak tahu Habib. Macam mana hadir majlis ilmu? Tanya para guru-guru kita. Tanya para asatidah kita. Hadir di majlis ini, di majlis Raudhatul Ilm. Hadir, belajar tentang solat. Belajar tentang rukun-rukun, syarat-syarat solat. Kata alasan untuk kita bodoh di dalam solat. Tak kata toleransi dalam solat. Tak kata alasan untuk meninggalkan solat, ma'asyiral hadirin. Kemudian setelah kita melakukan solat, mendirikan solat, membenahi solat kita, kita jingok keluarga kita. Cak mana mereka solat? Bagaimana muamalah interaksi mereka terhadap solat? Apakah mereka solat atau tidak? Kemudian ketika mereka sholat apakah betul atau tidak? Itu kita harus perhatikan ma'asyiral hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah diri keluarga kalian daripada api neraka. Ma'asyiral hadirin, termasuk daripada jaga diri kita, jaga diri keluarga kita daripada api neraka, solat dan solat yang benar, ma'asyiral hadirin. Sehingga apabila kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, muslimin, muslimat semuanya mendirikan solat, menunaikan solat dengan sebaik-baiknya, terwujudlah fungsi faedah daripada solat itu, ma'asyiral hadirin. Apa fungsi daripada faedah? Fungsi atau faedah daripada salat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menahan diri orang yang mendirikan salat tersebut daripada fahsya, perbuatan keji, dan daripada mungkar, perbuatan mungkar yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menahan diri seseorang yang mendirikan salat tersebut daripada perbuatan fahsya, hal-hal yang keji, perbuatan mungkar, hal-hal yang sifatnya mungkar, bermaksiat kepada Allah. Ketika seorang tersebut salat dan salat yang benar, ma'asyiral hadirin, bisa saja, boleh saja, mungkin saja apabila di antara kita, sanak kerabat kita, muslimin, musliman, ada yang bermaksiat kepada Allah, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan dosa-dosa yang besar, berterus-terusan di dalam dosa yang kecil karena salatnya, ma'asyiral hadirin. Bisa jadi di antara kita ada yang tidak salat, bisa jadi di antara kita ketika salat tidak terpenuhi rukun-rukunnya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berkah majlis ini, dengan hadirnya kita di majlis ini, kita pasang niat dan tekad yang kuat untuk salat, untuk membenahi salat kita. Begitu juga kita harus perhati ke keluarga, sanak kerabat kita, bagaimana mereka dengan salat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala membaik. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaik. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita majlis seperti ini, kita mendapati daripada keberkahan bulan Rajab, keberkahan malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan bulan Sya'ban serta keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mukhtari farrij karbana wa amiddana bis sirri lil Isra'i fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kathiran kepada akhina fillah Al-Ustaz Muhammad bin Umar bin Alwi Segaf yang telah menyampaikan mau'izahnya. Mudah-mudahan kita yang mendengar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik inayah sehingga kita mampu mengamalkan daripada nasihat-nasihat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami ulangi, besok peringatan acara Isra Mi'raj di Mushallah Muslimun dimulai ba'dal maghrib, lanjut ke ba'dal isya'nya dengan haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab.
Kemudian hari Ahadnya malam hari Ahad Lailatul Itsnin, peringatan acara Isra Mi'raj akan diadakan di Musalla Al-Hijrah ba'da al-Isya. Ma'asyiral hadirin, para pecinta Nabi Muhammad SAW, untuk menutup daripada acara ini kita mintakan doa penutup kepada Al-Ustaz Abdullah bin Abdul Muttalib Bahsin. Alaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala afiyah wa la mu'awwidha fi din wa akhirah. Allahumma fa'al bima amartana wa hafadna amartana wa hafadna ala ma'tatana. Allah bahgil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatul Fatiha. Iftah babil khair wa ja'alna min khair. Ya fajil ham, ya kashfal gham ya mudabbi firham. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa adzaban nar wa adkhil jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Untuk kita para hadirin mohon dikumpulkan baik yang lembaran ataupun yang kecil agar bisa dipakai